Ukuthi umgqibelo ilanga lesibili emkhosini wephasika kumgqibelo sihlangene sithe kutokhonda bazawani uma ngabe uyaqala kufika la uyaqala nje kunyathela la ngiyakumukela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha asekasimukelile baba esikhosana nami ngiyakubingelela njengenqeku yaNkulunkulu uNkulunkulu lekayibeke lapha bazalwane igama lami ngingiJoshua sibonga ngakamathonsi ngingumntwana kaNkulunkulu usindisiwe ngiyathanda kusho nasekuseni ukuthi ngingumntwana waBishop OS Muthapo namake JZ Muthapo batali bethu enkosini ma founders ale libandla iFaith Assembly Church in Christ lesikulo namhla ekuseni nangabe uyaqala kufika la sizikhululeka ukhonde uNkulunkulu ngendlela kukhona kumkhonda ngayo amen haleluya umkhonde ngendlela lokhona kumkhonda ngayo ube uNkulunkulu empilweni yakho ngicela thatha lithuba abazalwane ngibingelele bobaba ethi khona inhloko emakhaya haleluya bakhona bomake ekseni bakhona abantu abasha haleluya ikhona iSunday school ngaphandle ikhona iSunday school ngaphandle bakhona bokhibonisi nikhona emabhodweni nikhona emabhodweni haleluya siyabonga bazalwane siyabonga bamfundisi kuba khona kwethu makwethu enkosini siyabonga bazalwane bonke baqoqo baNkulunkulu bakhona la siyabonga kakhulu kuba khona kwenu ngicela bazalwane sivuleni livla uNkulunkulu ekseni encwadini ya John chapter 8 verse 32 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 uma sayivula abazalwane siqhubeka tukwenza lesigcine sikhuluma ngayo itolo haleluya sigcine sikhuluma itolo ngepurpose nangeplan yemkhosi wephasika ukuthi why kube nemkhosi wephasika sichazile bazalwane indzaba la iqale khona sachaza nala igcina khona up until Jesu alenge siphambanweni athatha umoya wakhe awubeke endleni kaBabe athi babe esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami sesitobuka namhla ke bazalwane i-reason leNkulunkulu imbangele ukuthi akasebenzise lo mtimba wa Jesu Kristu sitobuka namhla i-reason ngoba kubalekile ukuthi bantu bazalwane labamkhonda koNkulunkulu baladi lonke iqiniso lokumkhonda uNkulunkulu sikhona abangcwele incwadi ya John chapter 8 verse 32 siqala kuyo lekayitfolile uyasifundzela very slowly chapter 8 verse 32 yeah niyawulathi liqiniso neliqiniso liyawukhulula niyawulathi liqiniso neliqiniso liyakukhulula bantu bazalwane bonke lebakholwa nguJesu Kristu kumele bathi namhla ukuthi lelinye igama lelichaza Jesu Kristu liqiniso bonke abantu lebakholwa nguJesu Kristu kumele bathi namhla ukuthi lelinye igama lelichaza Jesu Kristu liqiniso ligama lakhe lelinye ungambita ukuthi nguliqiniso ligama lakhe uthi ke la bazalwane niyawulathi liqiniso eneliqiniso liyakukhulula sikhona bazalwane sithethine i-reason esinoyibuka namuhla ukuthi why uNkulunkulu asebenzisa umtimba waJesu kutokhulula abantu uthi ke la siqala khona lithi ke lelivi niyawulathi liqiniso iqiniso liyowena njani liyonikhulula ungawari ngokusikwa inkosi sosingasiqedza bese understand yini le yokukhulula abantu bazalwane liqiniso asihambeni sencwadini ya John chapter 4 sifunze verse 24 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 lokuwapita kaningi lama verse ngisita nalaba lebavula slowly kuthi nabo bangasali ngoba sithe emkhosini wephasika niyawulathi iqiniso liqiniso liyakukhulula sikhululwa yini bazalwane liqiniso asiveni bazalwane John chapter 4 verse 24 verse 24 yeah uNkulunkulu ungumoya
Yeah. Nalabo labamkhonjako bafanele kumkhonja ngamoya nangeqiniso. uNkulunkulu uyini bazawane ungumoya. Labo lebamkhondako kumele bamkhonde njani? Ngamoya, nangani, nangeqiniso. uNkulunkulu ungumoya. Lebamkhondako kumele bamkhonde ngamoya nangeqiniso. Sikhona bazalwane. Sishilo ukuthi uNkulunkulu wabumba lithuli lomhlabathi. Wabese nelithuli walenda laba lithempeli, walenda laba ngumtimba, walenda laba icontainer lento kubamba icontent lekungithi. Lo mtimba bazalwane wabese ufakwa umphefumulo. Kusi mtimba khona ukuphefumula. Ngetulu kwemphefumulo uNkulunkulu wahlephula ingcenye yakhe lekungumoya wakhe uNkulunkulu wawuphefumulela kumuntu. Then umuntu waba ngumtimba lo lithuli emhlabathi. Ingakho nje sonke bazalwane uma stofa singakahlwithwa into lento weneka kithi siyothathwa sibiselwe elithulwini lwemhlabathi ngoba lo mtimba lo ngaphandle ulithuli lomhlabathi kumele ubiyele elithulwini lapho uthathwe khona. Bese bazalwane umphefumulo usita lelithuli kuze liconnect functiona. Bese umoya waNkulunkulu ngulo uNkulunkulu bazalwane awufake kithi kuthi sikhona ukuqhumana naye ngawo. Ingakho nakakhuluma la inkosi yaJohn ithi uNkulunkulu ungumoya. Bese ithi angeke umkhonde ngemtimba, angeke umkhonde ngemphefumulo, kodwa uNkulunkulu kumele umkhonde ngamoya. Njengoba wena unemtimba, unemphefumulo, unamoya, angeke umkhonde ngemtimba wakho, angeke umkhonde ngemphefumulo wakho, kodwa umkhonda ngamoya. Ingakho athi bantu kumele bathi ukuthi uNkulunkulu ungumoya, mara nabamkhonda bangamkhondi ngemtimba, nabamkhonda bangamkhondi ngemphefumulo, kodwa bamkhonde ngamoya. Ngoba umuntu uhlukaniseke kathathu, unemtimba, unemphefumulo, unomoya. Umoya bazalwane ngumuntu lophila ngaphakathi kuwe. Angikwendele nayi example. Uma ngabe bazalwane lishona la ngenzambama, umtimba nemphefumulo ungena embedeni ulale. Bese ke bazalwane umoya waNkulunkulu uyaphuma, uyanzinza, uyahamba. Ingakho labanye abavuke ekseni umuntu avuke athi ngiphuphile. Uphuphe ngokuphi? Athi ngiphuphe bengisedrobheni, kodwa umtimba nomphefumulo bowulele embedeni umphathe ingubo. Kodwa umuntu wangekhathi lo moya bowungekho embedeni ungakambathanga ingubo. Umuntu wangekhathi bekasedrobheni. Uma bazalwane uphupha kusuke ekseni umtimba nemphefumulo lapha embedeni, kodwa umoya waNkulunkulu usuke umzinza. Ingakho encwadi yaGenesis chapter 1 lapha ku verse 2 lithi ekuqaleni umoya waNkulunkulu bohamba hamba etukwemandi. So nathi bazalwane nakasidala uNkulunkulu wasidala wasinika umtimba, wasinika umphefumulo, mara umtimba nomphefumulo awumkhonde uNkulunkulu. Uthi bonke labamkhondako abamkhonde ngamoya. Ingakho bazalwane umoya wethu uyakhona ukuthi ngilele embedeni wami unzinze uhambe uye noma ngabe kuphi. Kwenda njani bazalwane? Amkhonde uNkulunkulu ngemtimba, amkhonde uNkulunkulu ngamoya, angemphefumulo, kodwa ngimkhonda ngamoya. Bese uNkulunkulu athi so understandile ukuthi umtimba nomphefumulo awumkhondi, nomkhonda ngayo ngumoya. Ngifuna ukuthi umoya wakho ungabi wodwa, umoya wakho uhambe neqiniso. Uthi uNkulunkulu ungumoya, labamkhondabo abamkhonde ngamoya, kodwa umoya ungabi wodwa, umoya uhambe neqiniso. Incwadi yaJohn chapter 8 verse 32 ithi iqiniso liyawulathi neqiniso liyabonkhulula. Incwadi yaJohn 14 verse 6. John 14 verse 6. John 14 verse 6. Ungawari mntwana sekhaya. Ungawari uphuma la uyibambile. John 14 verse 6. Jesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nekuphila. Kude longeta kubabe nakangeti ngabe. Angithi uvile ukuthi umoya wakho uphikisile. Ngiyaprofeta. Nangithi mina lelinye igama la Jesu ngoliqiniso, umoya wakho uphikisile. Angikubuthi ngiyakutshela, ngiyathi ukuthi uphikisile.
Nangithi mina lelinye igama la Jesu nguliqiniso. Umoya wakho uphikisile. John. Kunqiniso ngoba Jesu uJesu. Manje ke lasesifunza khona akasathumelanga prophet. Akasathumelanga bafunzi. Kodwa sekukhuluma yena uqobo lwakhe. Kukhuluma yena umnikati wendzaba. Uthi kunento lemfuna kunitshela yona, kunento lemhlambe ngiyenayiva, kunento mhlamba nisengayiva. Ngifuna kunitshela niyati ukuthi as from today ligama lami nginjesu, mara nelinye ligama lengilo ngingiloko. Uthi nakabatshela athi mine ngindlela bese aphinda athi neqiniso. Hayi seyavela manje ukuthi Jesu naye soyayivuma ngemlomo wakhe ukuthi yena uliqiniso. John chapter 8 verse 32 liqiniso niyawulati liqiniso niyakulikhulula. So yema na Jesu naye uthi mine utisho yena mine ngindlela neqiniso likhona libandla kuseni. Hallelujah. Oh Jesus. Nanyalo so inyama namoya kuyana. Angeke isengimtsala kangaka utofundiswa ukuthi Jesu igama lakhe lelinye ngoliqiniso. Ene uyafuna kuyiphikisa lenzaba. Into nje lebona wakho ukuyiphikisa kungoba nami angikhuluma ngisusele engqondweni. Nami ngikhuluma ngithathe vini kuthi live liqiniso liyakulikhulula. Labamkhondako abamkhonde ngamoya nangeqiniso wavela naye. Wathi leqiniso lentshelwa ngalo kuthi kumele nilikhonde ngimi indlela ngimi iqiniso. Sikhona bazawani. Hallelujah. Oh Jesus. Asiyeni incwadi ya Peter ukuqala. Peter ukuqala chapter 3. Peter ukuqala chapter 3. Sisa sinakubuka ipurpose ukuthi bekateleni ngithi. First Peter chapter 3. First Peter chapter 3. Sitale go verse 18 verse 18. First Peter chapter 3 verse 18. Kristu wafela tono tethu kwabakanye kwanela. Yena lolungile wafela labangakalungi kuze animikise kuNkulunkulu. Wabulalwa ngekwemtimba kepha bamba. Into leyenda Jesu kuthi asenjetiswe utofa esiphambanweni bekumele afele labanetono bekumele afele labangakalungi. Asitale futhi verse 18. Kristu wafela tono tethu kwabakanye kwanela. Kristu wafela tono tethu kwabakanye kwanela. Wonke umuntu bazalwane ngokweBhayibheli, wonke umuntu noma ngabe uhlobo lwemuntu, wonke umuntu ngokweBhayibheli uthi nakatalwa ana 0 days atalwa avela emhlabeni. Ngalelanga lekavela ngalo uvela asoni. Wonke umuntu nenakatalwa seseliswane eliseke nele-hour livelile livela lisoni. Lisoni ngani? Kungoba uNkulunkulu wathi bonke abantu lebatalwa ngokwenzalo yendvodza ya Adam na Eva bazalwane batoni until bazalwane baze bamukele Jesu Kristu abe inkosi nemsinzisi bese babe ngulabo labalungele kubuyisa naNkulunkulu. But asive la uthi ke Jesu weta kutofela bonke abantu lebonile wabakanye kwenela. Kubeka Yena lolungile wafela labangakalungi. Yes, kubeka kuze animikise kuNkulunkulu. Yini imbangela leyende Jesu ayolenge esiphambanweni? Kungoba iplan yaNkulunkulu niyakhumbula itolo. Iplan yaNkulunkulu kungukuthi bantu babe njengaNkulunkulu. Genesis chapter 1 verse 26
asende bantu babe ngumfanekiso wethu basifude ukuthi ngamagama ngokwelihlelo laNkulunkulu bantu bekumele baphile njengaNkulunkulu baphile bangafi mara ngenxa ya Adam na Eva badla lapho lesihlahla sekwathi okuhle nalokubi wabe soSinkulunkulu ngenxa yaloko sentofa nekufa mara kuze bantu babuyele bayophila njengaNkulunkulu baphile inguna phakathi bekumele kude Jesu atofa afele nokuthi tono tebantu tithethelelwe bese bantu bonke ngekusho kwaleli lithi kuze asimikise kuNkulunkulu Peter Fusbud yena lolungile wafelela bangakalungi beka bafelelana nabangakalungi kuze animikise kuNkulunkulu likhona manje ekseni ingane Jesu watosifela ukuthi kufuna asibuyisele sonke lesikholwa nguye asibuyisele kuNkulunkulu Jesus. Tube wabulawa ngekwemtimba kepha wavusa ngamoya waNkulunkulu lithi ke iBhayibheli nakafa Jesu wabulawa ngokwemtimba labanye sebake bayiva sichaza lenzayo nalithi wabulawa ngokwemtimba lichaza ukuthi ngalesa sikhathi bazalwane operator before abulawa bekumele ukuthi umtimba wakhe physically ube senzaweni yasePolaphat bese balethe abantu abagulako bese ababeke tandla bese baphile uma angakafika ngebhejikufa lebagulako lebasebhejikufa angeke baze bakhona ukuphila ngoba yena usese ePolaphat lapho bekahamba ngokwemtimba kuyavakala abazalwane naye yakhuluma encwadini yaRevelation athi ngimile ngiyanqonqotha eminyango labavulako ngiyongena ngihlale kanye nabo ngidle kanye nabo usho lokho ngoba bekasakhona kunqonqotha nakafika eminyango ngoba simo lebekakuso besisemtimba bekangaphili ngokukamoya bekumele ahambe kuze abe senzaweni bekumele agibele imbongolo kuze ayofika somewhere bekahamba ngokwemtimba kuyavakala abazalwane Hallelujah. uma ufuna kumthinza bokhona kumthinza uve ukuthi ngithinza umuntu uma umbona bokhona kumbona qhamuka ukuthi nawe beka physical beka tangible bokhona kumthinza lithi nalithi wafa ngokwenyama sokuthi bekabambeka bomthinza Jesus. kubeka wahamba ngaye loyo kubeka lapha wafa ngokwenyama wabulawa ngekwemtimba Yeah. kepha wavusa ngamoya waNkulunkulu nasekavusiwe sowuvuswa ngokukamoya waNkulunkulu umtimba nomphefumulo bazalwane akusa operate la umtimba nomphefumulo akusa-operate lithi wavuswa ngokukamoya waNkulunkulu ngifuna ukukhomba ke manje ukuthi bese ka-operator ngokukamoya sithe wena nawu-operator ngokukamoya umtimba uba sembhedeni umphefumulo ube semtimbeni mara umoya wakho ubonakale usenespoti wena ube ulele nawuvuke ekuseni uthi bengiphupha naye Jesu la sesikhona khona manje umtimba wakho ungcwatshiwe ufakiwe ethuneni kanye nomphefumulo but bazalwane nasekavunga lapha ethuneni lithi akasa-operathanga ngokwemtimba nemphefumulo kodwa bese ka-operator ngamoya wodwa sho ukuthi umtimba nomphefumulo bowungasa-exist ngokwemehlo enyama bese ka-operator ngokwemphefumulo lithi iBhayibheli sekavukile wasonzela Mariya wathi Mariya ufuna ukumbamba wathi Jesu ungangibambi why Jesu athi ungangibambi uthi ungangibambi ngoba isikhathi sami singakafiki mara usaba kumtshela kuMariya ukuthi ungangibambi ngoba noma ungathi ufuna kungibamba angisabambeki angisahambi ngokwenyama ungangibona ngathi uyangibona kodwa you can't touch me because operator eveni likamoya sengihamba ngokukamoya sengifanana nemuntu lolele empetheni umtimba wakho ulele kodwa yena phuphe asema-complex uma ungathi ufuna kumbamba asema-complex lapho la ubonakala khona umoya wakhe ake ukhona kumbamba ngoba kahle yena ulele usempetheni wathi kuMariya ungangibambi ngoba ngisengabuyeli babe kahle bekafuna ukuthi ungangibambi ngoba ake ubambe lutho John 20 verse 19
John 20 verse 19. Wathi kusihlwa kwalelo sonto Lesonto liphi bazalwane? Lona lelo lekavuke ngalo. Kubeka. Wathi kusihlwa kwangalelo sonto bafunzi bakhe batikhiyele endlini ngokwesaba emajuda. Bamba. Bafunzi baJesu benenjani? Batikhiyele endlini. Asikhulumeni. Bafunzi baJesu benenjani? Wafa ngokwemtimba, ngokwenyama, wavuka ngokukamoya. Umoya umuntu nakaphupha bazalwane ungena noma ngabe kuphi. Lisekela bafunzi bebahleli batikhiyele ekamereni. Kwenyeka Lithi Jesu wafika kubo bambona aseme emkhathini wabo wathi uthula akubekini. Dala pass futhi. Wathi kusihlwa kwangalelo sonto Sekavukile ekuthuneni. Sekavuka ngokwemoya. Jesus. Kubeka. Bafunzi bakhe batikhiyele endlini ngokwesaba emajuda. Bafunzi bakhiye umnyango basekhathe endlini. Jesu wefika kubo wabona aseme emkhathini Wabonakala. bambona aseme emkhathini wabo wathi kuthula akubekini. Basekameleni bakhile. Bavala iminyango bakhile. Mara ngoba akasahambi ngokwenyama so uhamba ngokukamoya. Bakhile banjalo. Bambona ngenile asekhathe endlini. Bakhile. Umnyango ukhiyiwe. Tivalo tivaliwe kukhiyiwe. Bambona sekaphakathi endlini. Uthina sekaphakathi endlini. Uthi kuthula akubekini. Nakathi ukuthula akubekini uzama kubapholisa ngoba batawuthuka. Uthi ungene kuphi umnyango sikhiyile. Uthi kasabi uthula kubekini bayatibuka ngoba sikhile besuthi angangene umuntu ungene njani uma umuntu saka operate ngamoya akavinjwa ngemahalls akavinjwa ngemagede akavinjwa tivalo nawe bazalwane ungene kamereni lakho ukhiye umnyango ugibele ebhedeni ubathe ingubo mara naso operate ngamoya uphume emtipheni udlula umnyango ukhiyiwe udibone sewusema complex uphupha ubona umtimba wakho uoperator mara ekamereni lakho ukhiyile noma ngabe sewuphaphama lo moya nasewubuya uyobuyela emtimbeni awuvuli makhiya awuvuli mafastero ubuyela kunjalo uphuma kuvaliwe angene kuvaliwe kwenenjani uoperator ngamoya Jesus. mara kezakala bazalwane. Ukhona umuntu akasaphuphe. Awukaze waphupha. Akasungenile kameleni. Wakhiya. Okay. Angiyende so. Labanye batala bakhiya egede. Asambe. Abanye batala bakhiya egede. Babuye bakhiya imento. Yasekitchen yasebedroom nasesitting room yabo bakhiye. Babuye bayongena kameleni labo bakhiye. Babe sebangena empetheni. Mara nasekaphupha. Awutibona uvula umnyango wasekamereni. Awutibona uvula umnyango wasekitchen ngoba sitting room ngoma wakuphi. Awutibona uvula igate lasekhaya lakho. Kodwa within a split of a second utibona sekuleyo ndzawo lo uphupha ukuyo. So wena lo mara ngena phupha bazalwane. Jesus. Asikhube khona ku John 20. Asifunze verse 26. Verse 26. Yebo. Wathi sekudlulela iviki bafunzi bakhe banzawonye futhi kuyona leyo ndlu. Yeah. naThomas akhona iminyango ikhiwe. Jesu wafika emkhathini wabo wathi uthula kubekini. We are serving a powerful God. Noma bangambengela imokhali ngaye. Noma bangakhuluma lebakuthandzako ngaye. Bathi niyekele kukhonda emadloti. Niyekele kukhonda bokhokho benu. Nikhonda emajuda. Thina bazalwane ngokwelifa laNkulunkulu asikhonda emajuda. Ngokwelifa laNkulunkulu God is a spirit. Sikhonda thina a spirit. Asikhonda emajuda. Asikhonda umlungu. Ngokwelifa laNkulunkulu God is not a white man. Ngokwelifa laNkulunkulu God is not a Jew. Ngokwelifa laNkulunkulu God bazalwane akasuwe lihlanga lethithe. Kodwa God is a spirit. Simkhonda bazalwane nathi ngamoya. Hayi bazalwane ngemtipha nomphefumulo wethu. Ingakho lisiko
mtimba lo wenda kuwo amasiko awumkhonde ngalo mtimba lo wenda kuwo konke lesikwendako kokuphahla kokwenda ini kodwa simkhonda ngamoya. Umoya waNkulunkulu awuna gender, awuna race, awuna color. Umoya waNkulunkulu bazalwane awufi. Umoya waNkulunkulu bazalwane awuna date of birth. Umoya waNkulunkulu awuna date of birth. Ingabo bazalwane nalelanga la 25 siyacelebrate nje ngoba lona lisikhumbula ukuthi uke wadalwa mara kusilo lilanga lekadalwe ngalo. Ingabo nalomkhosi wephasika siyawucelebrate ngo-March, siyawucelebrate ngo-April ngokuba kikhulu nalabahlela amakhalenda bakubona kubaluleke njalo. Mara lo wakethu uNkulunkulu akanayo idate yokufa, akanayo idate yokudalwa. Ingabo angeke ulithole eBhayibhelini lilanga lebathi wadalwa ngalo ngoba umoya awudalwa. Ungabona ulithole eBhayibhelini lilanga lewafa ngalo ngoba umoya ufi. Unguye intolo, unguye namuhla, unguye naphakade. uNkulunkulu ophethe amandla, uNkulunkulu osabekayo, uNkulunkulu ovula ulwandle abantwana baka-Israyeli bahambe ehlabathini lesomile. uNkulunkulu owathi kuMose khuluma nevalo likhafule amanzi. uNkulunkulu owanisa imana badabudla lokuqhamuka ezulwini. uNkulunkulu owavusa Lazaro kulabafile. uNkulunkulu owavusa Dokhasi. uNkulunkulu owaphilisa indoda labeyihlele ephilini yaseBhethesda. uNkulunkulu onqamula umopho. uNkulunkulu lawisa umfula eJordani. uNkulunkulu obekele Davide abhekane noGoliyathi. uNkulunkulu owakhipha ama-Israyeli ahamba bazalwane ingilosi yabaphambi kwabo lenye yabasemva kwabo. uNkulunkulu nowaguqula inkani emali yabayikhathi. uNkulunkulu nowabuya nawonke ama-firstborn aseGibhithe akaqali akadini. ungu-Alpha abe-Omega. Siyomkhonda, siyomkhonda kuze kube phakade. Kuleso sizathu lekasifele kuze alanze bantu abamikise kuNkulunkulu. Simame tinyawo. Jesus. Kula. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Naso uyathi lefihlakalo enhlitweni yakho kuba mhlophe. Naso uyathi lefihlakalo yokuthi umtimba wami awungenzawo ekukhondeni kuNkulunkulu. Ingakho mina kunanzaba angimsabi lo target inyama. Lisidla uNkulunkulu ungamesabi lo bulala inyama. Kodwa mesabe lo nemandla okubulala umphefumulo. Anginenzaba nemthakathi leka ngathi uzothakatha inyama. Anginenzaba neligedla lelingathi lizohlanganisa umuthi lihlanganise inyama. Anginenzaba nabotokoloshi, anginenzaba noma lahlobo luni lwasathane ngoba angimkhonti ngenyama, angimkhonti nangophefumulo, ngimkhonta ngamoya. Umoya wami sathane uyathanza noma akathanzi. Umoya wami angeke ufe, umoya wami uyophila kuze kube nduna phakathi. Ingakho lesifundisa uNkulunkulu umoya uma umuntu afa umoya ubuyela kuNkulunkulu. umoya ufi, umoya uyakuphona uma lo mtimba nophefumulo kugcinwa ubuyela emhlabathini. umoya ubuyela kuNkulunkulu, umoya awufi. Kepha nomkhonda kuNkulunkulu, umkhonde kulelizinga lakamoya. ungabi nemahloni, ungasabi labantu bafuna ukuthakatha inyama. Ingakho ngihlala ngimemezela ngithi angeke uze umthakathe, angeke uze umloye, angeke uze usebenzise umuthi ngoba lo mtimba awuphelelani ngokukholwa kwami. Ngikholwa kamoya, ngikholwa kamoya nangeqiniso. Jesus. Dole ebusuku la
Tole ebusuku ngabo 1 ngithi ngiba ngiva kunemuntu la angisisi i-conference iqale isilala la isonto kunemuntu la ngasibudile la nemuntu uyamemeda uthi ngivuleleni ngifuna kuphuma ngivuleleni uthi ngivuleleni ngifuna kuphuma ligede bazawona silivalile silikhiyile mayena ula iphakathi uthi ngivuleleni ngifuna kuphuma engqondweni yami ngithi uma ngabe bekangena lapha kuzike khona umthakala waya ngabuyela yophuma khona uthi ngivuleleni ngifuna kuphuma uthi nami bengithengidekto khonda maye seningikhielelana and inkonzo iphume kudzala inkonzo iphume ngoba nema hours inkonzo iphumile akumele ngakhala ikeyboard ngo1 ebusuku bekungeneki lutho ayekho umuntu ebekangena athi ngidekto khonza ngo1 ebusuku emile la wahamba wayegedeni wabuya wathi hayi man ningivalelelani ngicela kuphuma ngabazalwane ngidibuta ukuthi uma ngabe angene egedeni uvule wathi genela so ufunelane kuvulelwa uma ngabe ungene ngomthangala afohle emthangaleni so ufunelane kuyophuma egedeni umoya waNkulunkulu wathi ungameki lutho mekena khulume konke wakhuluma intimbo letike lengengikholelwa ukuthi ikhuluma la wakhuluma kungani bazalwane akhulume kungoba mina uNkulunkulu wami ngimkhonako mina JF Mathosi amkhona uNkulunkulu lengimhlanganisa nemuthi amkhona uNkulunkulu lengimhlanganisa nendimo letiphathekabo akunanyama akunamthakathi akunalikeha lelingema phambi kwami naNkulunkulu wami wakhuluma noma ngabe yini lengene imatima nema kwathi Nkosi siyabonga ukuthi useseNkulunkulu walelibandla bazalwane ngifuna ukufemedela nakuwe uma umkhonda ngamoya nangeqiniso akunamthakathi lela ngasebenza ekhaya lakho yena kufanele atholakale sekabanjiwe lapha ekhaya lakho kodwa ngeke akuthakathi angeke wende lutho nawuthemba Jesu sivala amehlo esithweni yami ngathi moya ngcwele noma ngabe bengakakucela ngakukuva lo wakhulumayo mara konke ngakukhulumile senguvile thingelo sitasekhaya ezulu nathi emvulela waphinza wabiyela futhi ngide ngeva ikhala khethe waphuma enekuseni uNkulunkulu uyangitshela ukuthi uma ngabe bongakasho ukuthi abamvulela ngaphuma ngoba thingilo sitasekhaya ezulwini ngito lebete mbambili siyavuka ekuseni siyaya esikwendako siyahamba siyolungiselela siyageza siyabuya nasibuya lomnye bazalwane uthi mfundisi ngisena ngithandaza moya ongcwele wangikhomba la ngithola kuleliduku nani lelibovu libhaliwe ukuthi inyanga yesibuko sekubhalwa nenamba senangibuza abazalwane hayi vele ngathi usila iPolar Park le ndwangu tiningi tigcwele sena sengikhuluma ngesimile tingadwala iPolar Park yonke akunanzaba mara hayi la tingadwala iPolar Park yonke akunanzaba mara hayi la ngayithatha ngaya lapha ekhoneni lapha labanye bangibonile abangena afika lapha ngaguqa ngathi ngekuhamba lika Jesu ngiyakushisa wena ndawo noma ngabe ngutengane akukho lokusikhali sasathane siyophumelela solo ngiyasho bazalwane ngithi mina JF Mathosi akunanyanga akunasathane akunamamlambo akunamadloti akunamuthi akuna anything engema imelane naNkulunkulu nekhonza yena ligama lakhe ungiliqiniso gama lakhe ungiliqiniso uhamba eqinisweni ufuna bonke labahamba ngeqiniso abakhombise amandla akhe uma ngabe uNkulunkulu wabonakala kuApostle Petro bahamba jithundi labo jiphilisa abantu wabonakala kuApostle Paula behamba
ama-chief abo aphilisa abantu bomekogcwele bomashwayini nokukwenda ngesikhathi tethu akube khona abantu lebaphilako ngesikhathi tethu akube khona abathakathi lebakwatiko ngesikhathi tethu akube khona inyanga letatiko ngesikhathi tethu kuthi bakhona abafundisi lebangahlanganisi nalutho lebakhona ngamoya nangeqiniso. Sengiyathandaza nakuwe nakuthi ufuna ngibeke esandla kuwe uNkulunkulu akwende umkhonde ngamandla nangeqiniso umkhonde ngamoya nangeqiniso ube nesibindi ungabi nelikholwa lebesabako uyangibeka esandla. Sengiyathandaza. Thank you Jesus.